Kada je u pitanju naše naredno gostovanje, Dušan Arcević, Vazduhoplovni savez Srbije, naš gost. Dobro jutro, dobar dan, više ne znam kome je šta. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Nekoliko tema za danas o kojima možemo da pričamo, većinom su vezane za paragliding. Jedno evropsko prvenstvo je završeno. Kako smo prošli? Pa onako, naša reprezentacija nije se baš proslavila, iako je bilo na domaćem terenu, ali organizacija i sve ostalo uz sportske rezultate su bili na najvišem vrhunskom nivou. Zaista, mnogi tim lideri i piloti su zaista čestitali našim organizatorima kako je sve to organizovano. Kako mi uopšte funkcionišemo kada su u pitanju paraglideri? Mnogi sportovi se žale i mnoge udruženja, savezi se žale da nema novca ni za šta. Kako se vi snalazite i dovijate? Pa ništa, da se uključimo u grupu tih žalbi, pa eto, onda ćemo zajedno. Pa, znate kako, u Srbiji prvenstveno problem, naravno, finansije, a paragliding, sport za koji ljudi ni ne znaju, većina ljudi nije upoznato šta je paragliding, mi bukvalno grcamo, onako, snalazimo se, retko kad se dogode neke velike stipendije koje mogu da naprave neke velike rezultate. Za razliku, recimo, od država kao što su Švajcarska i Austrija, gde su piloti paraglidera sportisti prve kategorije sporta, znači kao što je kod nas fudbal, odbojka ili košarka. I automatski iz tog razloga prizilaze i rezultati upravo koji su se desili na ovom evropskom prvenstvu. Recimo, Švajcarska je osvojila prvo mesto, Nemačka drugo, Italija treće mesto. Dok je naš najbolje plasirani takmičar Vladimir Bačanin, on je 42. što je opet u neku ruku dobar rezultat, ali u odnosu na vrhunske rezultate daleko je to. Koliko je to skup posao, skup hobi za nekoga? Pa takmičarski paragliding jeste skup zato što se zasniva na principu isto kao i automotosport. Ako nemate poslednji model automobila, vi niste konkurentni sa ostalima koji imaju finansije da isprate nove tehnološke uspehe, a što se tiče rekreativnog dela sporta, to pristupačno mogu reći pa skoro svima. Svako ko je željan u stvari da uđe u taj svet letenja, izuzetno je pristupačno. Recimo, osnovna oprema košta manje od jednog letovanja i pogotovo manje od jednog zimovanja, a možete koristiti tokom cele godine. Jeste, i pruža ogromno zadovoljstvo za one koji prosto vole adrenalin. U ponedeljak počinje novo evropsko prvenstvo, u pitanju je druga disciplina. Jeste, to je prvo na Kopaoniku se odvijala disciplina prelet, a sada u Vršcu takođe izuzetno posjećeno takmičenje, oko 100 takmičara će doći iz 15 zemalja, to je takmičenje u disciplini precizno sletanje, gde piloti odmah nakon poletanja sleću na zemlju i trude se da naprave što bolji rezultat. Sleće se na meni uređaj koji je širine 15 cm, a cilj je da se sleti na tačku koja je širine 2 cm. Tako da izuzetno je teško i potrebno je izuzetno velika veština da bi se to uspelo. Gde smo tu? Da li je ta priča slična ovom prvom evropskom prvenstvu? Tu smo malo bolji. Reprezentacija Srbije na ovom takmičenju brani treće mesto ekipno i naša reprezentativka ona brani prvu poziciju, znači ona je šampion bila na prethodnom takmičenju, dok Goran Đurković iz Vršca, on brani treće mesto, on brani bronzanu medalju. Gde nam se takmičari pripremaju? Da li su to neke pripreme i u inostranstvu? Ne. Ovde, konkretno za ovo takmičenje u Vršcu, spremali se baš u Vršcu, po uslovima koji će ih očekivati u stvari za vreme takmičenja. I kako to njihovo pripremanje? Kako njihovi treninzi uopšte izgledaju? Koliko to svakodnevno... Pa nije klasičan sport u smislu da vi sada imate neke vežbe snage ili kondicije. Naravno da se zahteva kondicija i snaga, ali samo u toj meri u kojoj ćete zadržati zdrav razum, to jest da ćete moći lepo da procenite situaciju u kojoj se u vazduhu nalazite. A oni su ponavljali poletanje i sletanje, jednostavno, isto ono što se radi na takmičenju, to su radili i na treningu. Konstantno ponavljanje istih radnji, pa jednog trenutka se dostigne i to savršenstvo da se sleti na cilj od 2 cm. Zaista zvuči fascinantno, više onako filmski nego da je realno. Što se tiče Vazduhoplovnog saveza Srbije, raketni modelari su sada isto u centru pažnje. Jeste, oni se vraćaju, da li danas ili sutra, nisam tačno siguran, sa svetskog prvenstva u Bugarskoj, u Kaspičanu, i tamo su imali zaista vrhunske rezultate. Osvojili su za sada, po ovim poslednjim informacijama, 6 medalja, jednu zlatnu, jednu srebrnu i 4 bronzane.
Tako da zaista smo jako ponosni na njih. Kada se vrati, ja bih volao ako može to da se malo isprati i medijski. Naravno, o njima često pričamo i tu se zaista nalazimo u samom vrhu. Da, to je nekako po tradiciji. Čak i to smo čuli, ostale reprezentacije kada dolaze na takmičenje, raspituju se jel dolazi srpski tim, jer su u punom sastavu, tako da zaista smo poštovani u tom vazduhoplovnom sportu. Što se tiče slobodnog programa za ove rekreativce, ima li šta novo u Vazduhoplovnom savezu? Pa ima naravno, kogod je zainteresovan, da li za padobranstvo ili paragliding ili raketno modelarstvo ili slobodno letenje, jedriličarstvo, apsolutno za sve smo raspoloženi. Samo je potrebna dobra volja. U početku dobra volja, a poslije ćemo naći sve ostalo. Nema straha kod ovih što dolaze, nema. Dušane, hvala puno. Mi ćemo naravno ispratiti raketne modelare kada se oni budu vratili i zaslužuju posle ovih 6 medalja koje donose. Hvala puno, a sa novim pričama naravno nekom drugom prilikom. Naravno.